Бу курдук сахан лучча итенне омук кинилер саундтректеринен Нюрбага магнайгы тыыннаах дугу хол консерт терелинне. Консерге Нюрба жонугар биллер көстөр ырыхеттери серге сыанага магнайгытын таксаныллаабыттар эмие баллар. Репертуары үгүз жон бихире билин улбут кинелер ырыаларыттан сүймердебиттер. Bu ideyada Ayta Kamilоваттан келбиде. Икки нарратор маны концертен уруп хабарда жен там багала дебит. Бары. Антому бир егер дарктан аксам бу концертта дебит. Тоа кийне курду болактыр болахатын. Кинеме олоо хулалар бу. Кехолоо кийне курду теханым да. Орор түйләк такыла. Ата репертуары холобура. Жон үксүн көрбүт, то хөблән көрбүт кинелерден дигән холобура. То ити кинелер бар көрдүк бит. Ол бәбит аспы. Индиган ити кинелерден. Онда ити кинелер ырылара ордук биле кийүрагар тиимтеден, кийүрахнада тиимтеден. Ортада бүтүрө бар. Манны концерттер ерге бейтни диетин Нюрба бир бастың активиха Айтарина Камилова киллер бит. Касама ый чошуян багасын аларын олоққа келлерен жоңго сергега бертеха концерт белектәтилер. Би олоқ бутынлан көрдүк хакыдык хорох түгеннәре кине күрдүк олоқ дибиз. Куанданы, үшүгейндаганы, оны бәен биле, ондуган арастырахыннары ытар боламын бидде. Те урут хогус төөрөн кибде. Ханамит кине ыраларынан кихини бары хөблән көрөр, хөблән истер ыралар бутындан концерт оңор бут кихиден Нюрба арасталаннак жонун хәрәкәтеннән чаттарынан бай. Onun tuhanan to bu hayın Mançarkis'in fondofon naysan Kısılbaykaf bolamıt eme Urkut'tan bağır bud bağsanabın tuğron Viktor Tsoy atıgar вечерен горбуп бут. Он koy bud nahaşuduk aspıda. Ça onu hettiremit bu hulu min bem altahar etçattarım Үгүсталаннахтар, оларен хорохтор биле хынаға тақуак керәрі бәлер истерегер хаджалар үлхен бар творческий потенциаларын арияр курду биле хына тақахан денеме борустой бобадақти беге бар хөбілән истерер хаттар бұдың кітары қолбаған кергетен. Нюрбабытығар тыңнақ дуғы хол үйні хайда тұрарғар бұл концерт өсі бір төхі күз бола дегендігін әлді жон келбіттағынан хастынылар просто тахан ұтыз 90-тыға бігені бараутын долгутта оны үйретті.
Нюрба таланынан байден мәнеға эппеттер оны туохулан улус эдер итчататтыгыннаах музыканы сайыннаран бир да фонограмманы туттубакка куартылық тоқтыругар жоғын киһене белехтәтилер. Концерттен кирбитүп улуска тыыннаах музыка сайдыытыгар. Анна. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.